Hello, so pite ho nadam zingu hinam keizong kadam zingi. Hichi video a hin bat deu chu a hile mamify. Hichi chu mithi amun thei lo na dinga lo zat chum be kinu a puna ke tum tina hi. Hichi video hi a he khalo lai ho dinga hong kisima he ti hi ni het deuwin timna ka hin nei kine. Chule hichi video hi 5000 incredible fake le khabu chule Google mangcha hong kisima hi. Nangai num diu ta san o min hiji sun video a chai chan ni bat pi diu bin tim na pe nei se aban zomin mummification hi hiti kuma hong ki pan ham ti ne via bute hiji mummification hong ki pat hi hiji mite lenga hong ki pu kalo lengam lina chule nga na iche khanga pa na chu hong ki pan hi in akum chu 2600 BC pakai Jesu Christ pen masanga ne hi chizau nung sangin zong phat so ta pi ane chi pi jing vin nei chu chi phat line mummification ki bol hi adia mi nei zo leng la ho bovin ana ki bol jiu vin nei he thading in thusim khat ane sei lewan Joseph Egypt gam vai po ana pan lai chun apa ani thitan apa Jacob chu hiti chun asu ho chule lole ai thi mo mangcha in apa Tahsa monmang na lo dingin ani tu movin it is mummification and a ball of in a he so let Genesis bung som nga chang som ni lakup chu ibat kinal le Joseph mahung tikit ta na hi le asu te ho hi in chukit ta le lole ai thim tam ta hon lole ai mangcha in Joseph Tahsa chu monmangthei lo na dingin lole ai tam pi mangchan punin atom zolovin mummification a ball of it a hi hichi mummification hi pi a ball ho matil a khan na cho Tahsa a monmangthei lo na ding kumsang ni zo nang la Tahsa monmangthei lo ni dinga bol wai in ani na a chu hi chi am ho a ho pi pe no pathin ti taw tin na am ho thui la chu chi hi zaw hi in life after death kiti mihingkhat hi athi zo nung ting le ama hi mihim ve vi a cham khat zo le hong nung pen in tin ti ane ta san chi wa chu ane bol wai izib leng te tam ta ane thi taw vin mummification zo ana bol chiu bin hi mummification ki bol na la leng khat ani sei witin hichi leng pa hi amin tutan khamun akitin hi ahi Egypt leng la asom lagi chan na ani hi in ama kum ko alhinin leng vai ani pu panta na hi chule hil chin dan ha sa themin ama hi som lagi chabo alhinin anathi ta na hi chule am ho ta san dung zui mihingkhat chu athi zo nung ting le mihingkhat ve via nung pen ding a hi ati si chun athi tingu zong le aman lengwa ani pu sunga anei le ago dangka hin sana hin chukita sung man tam hin thilman tam zo si chu ama kofina ani hengovin hiti chun akivui na munna avui thawin hi bizina mi ti le ama mi hinga tha pen kiting le anei le ago khat chang mang lo hela anei le ago anu kila theina ding ti a ane vui tha ji hi hichi leng tutan khamun ki ti pa hi 1922 kumchun archaeologist thilkhul gil ho akunin ama lhan khu hi ahin mudo ovin hi hichu ama athi zokal kum sang thum zo tina hi ama lhan khu a chun keji sang thum walanga gi sana dangka chule sung mantam ahin thilban tam ta Greece Troy trumpet kiti ho zong azawin hi leng tutan khamun kiti pa chu agu alawin x-ray alawin hiti chun science lampanga het gilna nei hon a khulu vin e hile ama hi chapang cha alhin kumsom lakin alhin thin be ma hi ama hi ani thidanin ata langu vin hi fake ni na ani wicket tawite chu chi khanga Egypt mi te chun hitin ana ta san ve vanui le si hi a phenga hi in alai lung ta chun NILE Vadung hi alung in hi hichi NILE Vadung hi a hi pathenin mosi anaman cha NILE Vadung a tuya thala tolgola asun le Egypt gamma tuim zo si tisan ani kisu namun chu hichi ai Exodus bung li changko podo bu bung li changko akimun hi fek thum na chu anave tawete tun mummification abol tingule asunga ipi ala do over iti bolu hamte a process su chamchai ni sei diwa hi hichi mummification abol dan hi iwana le tu lai khanga postmortem ke bol to akilo hiwin hi Egypt lengte khanga mummification ke bol ho chu asunga organ zo si ala do un chule mi thi sa hlu chu apai mangu na hi a hi wangin amho ta san dung zui mi him lungchang hi wang ala do po ve na hi pizin na mi til amho ta san na le khabu chun mi him hi
athi a hung hindo kit mi yem ve ve hung pena hung hindo kit ting ne lungchang hi apoi mo in ador kalin iji achu lungchang hi la do ngai poi ti chu chuti a mi thi sa organ zo si la do zo ti ngule athilungo zu 1.5 km vela gamhlain apudu on hiti chun lenim strip kiti punin aziluvin hiti chun mami asimovin alhana agavui ji tawin hi hichi sei lawin adi amami film ve kha hole PUBG player an a he diu ta sanau me fact number 4 na chu navigate tawite izi mite ta san chu pathian sang ni wa law me ti hi ama hon abol zo su apana a chaina huilagu chule galpi kina ke bongtam na hi pathian chum chi a ku na hi ti ata sanu ve chuchi khanga mi te chu am ho na to dungzuya pathian akil hanu be na hi carpentry chun thing bol mi chun thing bol pathian akil hanu bin nga hol mi chun chutia tuinui om pathian tin akil hanu bin ama na to pathian akil hanu bin ama pathian lunghlaina a holovin hiti chun pathian a hovin ai hiti a chu pathian a ke ho ting le hin kho hi balance khatna chang khatna ai pui uvin hin kho anu me ti amo ta san ai ni ai le ai ho christian te ita san danu to ani ki te ka oile wan i chan geya ki hi a i chan geya ai ho hi pathian di a wang pha hi witam ti chu ai ma le ma ni ki hol livin dei sa hi aban zomin chu chi khang lai chun izimi te chun mengcha ain suna anawa su ke ubina hi pizin na mi ti le mengcha ke wa hi in sunga phat theina hung kun do na khat hi ti in anawa su ke ubina hi azonan thil kidang ta ga ne sei ke no hitem kum sanga masanga pan chun izimi te hen toothpaste anamang pan tawin chule chabi kot kil na jong anamang pan tawin a hi amo man chu tu khangan ani chi pe na hi le tu khangin jong ake mangin thu pi pe akul pe la pang lai na hi ichi ge na thil ke dang ta hi chu chi khangin jong he na chi na lam pang a jong mi lui te zo ana chi mo ben ani thi mo ve ti zo ta